di aumenta, Maria dala intensifica medida ng di precaução. Esa kita conta pa visitante ng di cas di cuido, sente vivo e special care. Cas di cuido ta será pa visitante. Atuma e medida ng di precaução aqui pa proteger e habitante ng e pasyente ng vulnerável, visitante ng e principalmente empleado ng paggarantisa continuidad di cuido. Pabisitante ng di pasyente ng sente vivo e special care, ta conta ku usa di un tapaboca obligatório. Ta suplica a família ng ibisitante ng di pasyente ng panobingha si bisita din caso di quejo ku por quadra ku COVID, esta quentura e o quejo respiratorio, of den caso di abrimento di barrica, esta diarrea. Banda di Esaki, Maria Dalto konseha ng pabaya si test di COVID. COVID no abay ainda e lo queda pa hopi tempo mais cerca nós. Pa emotivo aqui, com ênfasis, Fundação Maria Dalta suplica turhende pa aplicar a medida ng mencionar